Ia, whatalo whatu le malu mal pa ia sio tātou e kalesia i Mangele nei, le Samoa Worship Center Christian Ministries i Mangele. O le nei folfolanga po le nei whaasalalonga. Ia whapitoa lava mo le tātou ngalunga ma le kalesia o na tūlanga e peo na iei nei. Ia le pepesi al whamai e peo na iei nei le laulangi le nei vaitau o le coronavirus. Ia o le mafuanga lea ua tuina toi lungo le itu lau le nei. Ina ia mwhai o na longlong puili pen malu tato e kalesia. Le sua suite itai e le ngatai lea o le laulau. O le senga whaiwhia ongolango mauto whaltua. Ia o li matamai taiti a kono mauto aeng. Le ngata whai leo ta mama tina matua si o tato e kalesia i mangele nei. Ia e maise laulau lea whai le tūlanga peo na iel tato e kalesia. Ia na tūlanga tofi. Ia whatalo whatu nei tuaso ona le awanoa le au mawale nei e whaalau loa tuai ma whaasisila tuai ua le oto ieni tātou sauninga whai nei i le vaiaso po tātou ministries le ngata leo tātou cell groups le ngata fo i leo tātou sauninga i lau sā ia olo ua whapea nei o na tau fia uma e peo nei e le vavao ale malo olo ienei mo le whava iaso ia pe sili atu fo. Ia, o mea lea e whalau loa tuai, malanganga whaaloalo. Ma ia te au ta el tātou ngā luenga po whatama fo i le kalesia. Ia, o le ua tāla loa i el tātou i tūlau le nei. E mawhai ai, ona e whaangolongo mai. Ia, au whapea fo i ona longolongo atu si o tātou ngā luenga ma le kalesia. Ia, ona vae ngā whapea, ona whaua wari tātou unanga. E tonu lava ngā luenga. O le memo moe whalau loa atu. Ia, o le tātou sauninga le sā. Ua tāpunia ne tātou sauninga ia sa te tasi la le toi whaia. A la whaia lava ia le sauninga lotu o le ale ainga lava ia o na tūlanga le toi whaia le tātou cell groups. O le whamui moe a whapea o i le taia o le sa. Ia a tālo le valu, ia o na whatapena lea. Ia tu leiva, ia o na whailo tu sauninga masani e peo na iai. Ia le tātou vi inga mal tapo inga, whai mal tū whamatunga ale ainga lava ia. Ia a tālo se fulu. Ia ona ki mai lola ia pe whaola mai le tu laule nei. Ina e mwhai ona e whafonga mai ai. I se tātou upu whamalosi ila sa e pe ona masani ai. O tātou sauninga la a whai e la solulu e pe ona masani ai tātou cell groups ala tau fia lea. Ia ala whape foi ona e whafonga mai pe tātou tu laule nei. Ina e mawhai ona watu i se upu whamalosi i a inga te tasi a wa ule to whai tātou maftanga pe o cell groups e pe ona masani ai. Ai ia pea le toa, ia pea le file mu mai le li o to whengalo moloto. Ne ia tātou lo le file mu ala tau o le file mu e mai le li o wa ia lavo le li o le file mu. Foi ne whapole ne tātou. Me lava le fionga le atua a whai au le atua mai tātou o aise to whaasanga tau mai. Lona winga i manu malo lava le whanau le atua. Upu lava ale apostolo Paulo i le ekalesi Efeso. E whapea i lan tala mta upe ono whai upusfulu. Ia to loto tele le li ima le malosi o lona mana. Lona winga, lo ia le mana matautia ma le malosi le li. Lo ia i tātou. Upu ale tusin momole anta upe whafa i upe wha. E whapea mai sili le malosi le utotonu ia te oto. Nei leo lo ia le laulangi lo whalua i nei le fili. Lo whapea fo na pese i whama. Al tangata o le atua lo i laulangi le nei. Lo ia te le malosi, lo ia te le pule, lo ia te le swafa le li e whaonga. Pea whapea o se whai i tātou. I so se whaavai, po se mai. Ia po se ngā lua ngā fili. Ia o le tala le nei tuaso. Ia whapea o na whamanuia le atua ia te otou. Tō mai langi manu a wā lavel tātou ngā luenga mana e kalesia. Au tātou tū whaatasi. Tātou te whaalea ngā ina le ngā ngol mai ma mai le nei vai tau. Au wa mai e le li il tātou o li whaolo Jesu Keriso. I le whaamalo longa i e tātou a wa ona whaala lava. O malo loa i tātou. Ia manu te leina vaenga o toi le nei aso. Ai whamanu ia tele le tua ia te o tau. Ia o lo whaanga mo ngā lofa mai a maumatina. O leuli mai lo Yeriko. Ia o tātou. Ngā luenga i mangele nei. Sanga whamanu ia tele le tua ia te o tau. Ona swafol tātou i Jesu Keriso. Amen e amen.